ese waba wari uzi ko wabona ikibanza kiri mu miturire ya R1 kandi hafi n'ikiyaga? So uyu munsi rero tugiye kubereka ibibanza byiza dufite biri ku isoko kandi biri muri quartier itari kure ya Kigali. Uyu munsi dukate hano ku Gahembe, ngiye kubatwara aho bita Gitagata hafi n'ikiyaga cya Cyohoha. Ngiye kubereka ibibanza biri ku isoko biri muri zoning R1 kuva ku buso metero kare 380, twaguye ikibanza kuri miliyoni 4 n'igice. So izi manje kubereka ntizibacika. Muraho neza abakunzi ba Jump Real Estate. Uyu munsi rero nanone tumugesera hano ku Gahembe Gitagata. So twaje kubereka hano ibibanza dufite ku isoko. Ino ibibanza rero ni ibibanza kino cya ruguru gifite metero kare 310 kirimo n'inzu nayo waza ukayigura. Noneho hagakurikiraho bino bindi byo yani iki gifite 360, kajyamo n'ikindi hepfo gikora kuri kaburimbo gifite 380. So bino bibanza ni ibibanza byiza kuko biratangaje, bifite view y'amazi, bifite view ya lake Cyohoha down there, kandi bino bibanza biri muri zoning ya R1. Ni ibibanza washyiramo inzu nziza ugaturamo, inzu iri bungalow cyangwa ushaka kubaka na etage wifite no view y'amazi. Ni ibibanza bitagomba guca